ni na testimony leyi ni lavaka ku yi hundzisa ka n'wina vamakwerhu hinkwenu mi nga ta vona video leyi. Ni khensa hinkwavo lava nga subscriber eka channel ya hina ya YouTube, hinkwavo lava nga endla ti-likes eka Facebook. Na mi khensa, xikwembu a xi mi hlayisi, xikwembu xi mi endla kahle ku ya mahlweni. Ni la ta ni ta vulavula na vanhu lava nga le ku xanisekeni eka lowu nkarhi va nga le ka swiyimo leswi tikaka swa ku va tikela, lava kalaka va nga swi tiveki ku va ta humisa ku yini. Nkarhi wun'wanyana va va na swivutiso swo tala, va vutisa xikwembu swa ku mara why xikwembu swi endleka ka hina, hikokwalaho ka yini maxangu lama ma landzela hina. Ni la ku ta huma ni ku byerile namuntlha ku xiyimo xin'wana na xin'wanyana lexi u hlanganaka na xona, xikwembu xi le ka purpose ya xona. A swi endleki xikwembu loko xi lava ku tirhisa munhu a xi n'wi veki ka comfort zone, ku na laha xi fikaka xi n'wi fambisa kona. Swi vava, loko swi vava i sign ya ku komba ku ku koka kahle laha u nga ta hundza kona. Ene hi xitalo lava twisiwaka ku vava endleleni, va twaka ku vava endleleni, swi famba swi tika swi nga olovi, i tinsika, i vanhu lava nga ta va tiphilara mundzuku ku nga ta vutisiwa ka vona. Van'wanyana loko va famba va hlangana na swiyimo leswi namuntlha u nga le ka swona, u ta va a motivational speaker, u yima u ku ka hundzeka na mina ni hundze hi kona. A wu ri ni mi hlayela xitorinyana xitsongo xa mehe, ni nga jaha ra ka Sithole ni nga bebukeriwa endhawini ya le around Nelspruit. Ku na xibedhlele xin'wana va xi vitaka ku hi le Themba Hospital engodini. Kokwalaho a ku tirha kokwani wa ku bebuka mama na mina, a tirhela mapurasini. Xiyimo a xi nga tsakisi swinene ngopfu, a swi tika ngopfu. Vutomi bya mapurasi na byi tiva, and education yi nga ri kona, ku ri rough hi ndlela liya ku na wo swi vona ku vanhu lava hanyaka ndhawu yaleyo loko o kumeka va ku i na matric, munhu yalweye i va ku ri a goal ya serious. Ene matric yaleyo kuma ku o va na yoho just ku khavisa, a ku na ti-opportunity. Lava tivaka masayiti ya vo Nelspruit, ni kulele ndhawu leyi va ngo hi le Plaston kun'wana kwala ka Kutaniya. And then loko ni ta va hi bebukiwini hi tekiwa hi ya sungula xikolo endhawini yin'wana va ngo hi le Buka, a hi dyondza Xiswati. Ku ri na mhakhi ntsongo kwahala loyi a landzetaka mhana mina, hi ya tshama kona hi dyondza xikolo. Ni la ta ku byela ku a swi nga olovi, swi tike ngopfu. Ni sungule sub A kona na sub B. Ku ri na buti wa mina loyi ni n'wi landzetaka na vana va mhakhi ntsongo van'wanyana a hi ri na voko kwalaya. Xiyimo a xi nga tsakisi, loko hi fanele hi hlamba mixo wun'wana na wun'wanyana a hi fanele hi huma hi famba distance hi ya hlamba xikobyani la ku tshama ku khuluka mati. Ene mati lama a ma khuluka ni sure ku namuntlha loko a ku ri vutlhari bya namuntlha a ni nga ta hlamba ka wona, because a ma ri mati ya ti-drain, a ku ri le ti-storage-ini. Mara because of a hi nga ti tiveli nchumu and na xiyimo hi mukhuva wolowo a xi tika, a hi ti tirhisela wona hi hlamba, hi vuya hi tola mafurha hi famba hi ya xikolweni hi ya dyondza. Swi ri karhi swi tika hi mukhuva wolowo. Loko mi fanele mi dya swo dya, ku va na swivulavulo ku ku na lava dyaka ngopfu hi mukhuva woluya. Yaleyo i politiki ya tifemeli, hi nge yi balekeli. So ni la ku ta ku hundzisanyana katsongo ku hi xitalo loko u va u kule ku vava, xikwembu xi va xi ku directa ka direction laha u yaka kona. Xikwembu xi va xi lava ku ya ku tirhisa hi ndlela yin'wana ya matimba ngopfu. So namuntlha ni la ku ta ni ta vulavula na wehe ku makulele ya mehe a ma nga tsakisi, makulele ya mehe a ma tika swinene ngopfu, a ma nga olovi. Kambe ni khensa tintswalo ta Xikwembu ku laha na mehe ni nga kona namuntlha ni hetelela ni ti vutisa ni ku Xikwembu wena u kahle. Loko ni languta ndzhaku ni ku Xikwembu wo wa ku tsima a nga kona wa ku fana na wena. A hi fambinyana katsongo, a swi olova loko mhani ntsongo loko hi vuya a swi nga olovi. U kuma ku loko hi vuya xikolweni hi kuma ku nga ri na swakudya loko swo va swi ri koho ku na lava nga ta dya, ku na lava nga ta ka va nga dyi. Se swa ku favorite kumbe a wu favorite na. So i vutomi lebyi, tiyisela u nga ti dlayi namuntlha ka xiyimo xexi u nga ka xona. Ku na ndlela ya ku huma, a ku nge humi wena, ku ta huma Yehovha hi wena, ta ku tirhisa Xikwembu a ku humesa loko u tshemba marito lama ni nga ta ku byela wona namuntlha. A hi fambi loko hi fanele hi etlela na madyambu, mhani ntsongo a va ti dyela madleke, a hi nga etleli a nga se etlela. Loko swi vula ku laha a nga ya a ti dyela madleke ko i ta vuya hi 12 kumbe hi 1 kumbe hi 2 ya matakuxa. Swi vula leswaku i fanele a hi kuma hi lo tshama ku a ta kota ku nghena yehe a etlela. Loko se a etlele hina hi ta va hi balekile hi ra handle, loko se hi twa onge se hi etlele hi nyonyova hi nghena hi etlela. Swi ri karhi swi tika, swi nga olovi. Ivi ku fikelela xigava lexaku hi fanele hi famba hi ya dyondza eBushbuckridge. Hi suka eNelspruit hi ya laveriwa xikolo eBushbuckridge. Ku ri ku laya a hi ri kona a hi dyondza Xiswazi, and ni dyondze Xiswazi ka sub A na le ka sub B.
se ni ya Bushbuckridge la ni nga fika ni nghena ka standard 1 standard 2 standard 3 standard 4 ni endla matric kokwahalano ni complete matric kokwahala futhi before hi ya eBushbuckridge loko hi suka Nelspruit va hi teke hi ya Rustenburg papa mina a tirhela kona loko va yisa eRustenburg va ku hi fanele hi ya dyondza kona hi fike hi tshama lembe ro sungula ri hela ra vumbirhi loko va fanele va hi register hi va hetelela va swi vona ku vanhu lava ka ku dyondza i Xitswana va nge qualify hi spende 2 years hinkwayo hi nga dyondzi xikolo mina na buti wa mina hi tlhandlama ka yena and then hi lembe leri ri tlhandlamaka ra vunharhu hi loko va ta hi teka va hi lavela xikolo eBushbuckridge fika Bushbuckridge ni nghena standard 1 endzhaku ka loko ni ve na 2 years of lost hi loze 2 years hinkwayo hi nga dyondzi xikolo hi lo tshama ku kuleni ka mina a swi olovanga ya ni ya fika ni nghena ka standard 1 2 3 ni ya ku kwahalanwa and then until ndze ni ya fika ka matric you can imagine ku loko ni endla matric a ni endla na vana lavatsongo ka mina lero a ni fanele ni va ni hume 2 years ago ya ko mara a ni dyondza na voho a ni dyondza na lavatsongo eka mina but then hinkwaswo leswo a ni va nga na problem ya swona ni ri loko ni tshamini namuntlha ni languta ni evaluate vutomi bya mehe ku leswi a byi tikisa swona a swi nga olovi na kona nkarhi wolowo mi vuya xikolweni mi kuma karhi na swakudya swi ri karhi swi ti tikela mutswari wa xisati a pfuka a ni nge chavi ku vula ku vavasati i timbokodo vavasati hi vo va endlaka sure va mhani ku hi etlela hi jini vo va endlaka sure ku a ku na lexi fanelaka xi hi khumba vo papa hi nge va hlayi ngopfu hi ku vo papa loko ze ko lova mhani swi olovini ku ya tikumela mama un'wanyani and then va kuma vana and then vana lava vansati wa ku sungula va mhani luwa ku lova ku hetelela ku va hasahasa so ni rhandza ku tlakusa namuntlha ni ku big up to my mother namuntlha a kalaka nga ha ri kona emisaveni ni yima ni ku she was my hero. She will always be my hero. I am not worshipping her, but I remember her. She's the hero of my life every time. A hi hundzinyana katsongo loko swi ta va swi fambisa swilo leswi n'wana ka hina la ta ku byela ku eku xanisekeni ka wena xikwembu xi va xi ri na goal hi vutomi bya wena namuntlha I can stand and minister the gospel. I can stand and preach the gospel exikarhi ka maZulu exikarhi ka maSwati swi ri karhi swi tikomba ku xikwembu loko ni ya ni ya xaniseka eNelspruit ni dyondza Xiswati for that sub A and sub B a ku ri preparation ya namuntlha loko se ni fikelela ni ri munhu loyi a fanelaka a ya minister vhangeli loko a ku nga ri swona xikwembu a xi ta va xi nga ni hundzisanga kona hi marito man'wanyana laha u nga kona namuntlha xikwembu xi ku preparela ku ya ka future and future lexi ku preparelaka ka yoho xi tiva laha u fanelaka u ya khoma kona ku tshunxeka xi tiva laha u fanelaka u ya vulavula kona u twakala hi yona mhaka loko xi vulavula na Yeremiya xi ku Yeremiya ni ku tive u nga se ze u mila na le khwerini ra mutswari kambe a ni ku preparela ku va muprofeta wa matiko so na namuntlha ni lava ku ta ku byela ku it doesn't matter ku famba ka pain ya njhani let God prepare you pfumela xikwembu xi ku tirha ku ta kota ku endleka xo karhi evuton'wini bya wena namuntlha ni kota ku va ni ya yima emahlweni ka Mapedi ni chumayela vhangeli because of ni na spenda 2 years lame a ni regreta ni ku mara 2 years leyi ni nga yi spenda ni ta va na hatle ni heta xikolo kasi xikwembu a xi prepara i future xikwembu xi hi preparela future hina hi gungula ku ri ku xikwembu xa ku tiva la xi hi yisaka kona la ku ta vulavula na wena namuntlha n'wana mhani ku loko u ri ku laveni ka ntirho u nga heli matimba xikwembu xi na purpose ku why xi swi endla hi ndlela leswi swi endlaka hi yona swa wena swi koho swi lo tshama esitoreroom lexi nga koho i ku tshemba xikwembu u tiyisela khongela masiku hinkwawo xikwembu xi ta pfula minyangwa ene xikwembu loko se xi pfule minyangwa a nga kona loyi a nga ta pfala I am the living testimony a ni twi hi mani loyi a nga te yini ni vulavula hi leswi na mina ni nga hundza hi le ka swona swi nga ni tikela swi nga olovi namuntlha ni yima emahlweni ka wena ku Yesu i hosi na mponisi ene swa koteka eka Yesu hi ku ni swi vonini swi ri ku endlekeni evuton'wini bya mina so ni rhandza ku lava ku vula ku a swi na mhaka ku u na mavabyi ya njhani a swi na mhaka ku swi tika ku fikela kwini a swi na mhaka ku xiyimo xi tika ku fikela kwini u nga ti dlayi xikwembu xi na makungu hi vutomi bya wena xikwembu xi na makungu hi vutomi bya wena tshemba mina tshemba marito lama na vulavulaka this is so prophetic xikwembu xi na makungu hi vutomi bya wena u nga ti endleli pfumela xikwembu xi ku endlela pfumela Yesu a teka ndhawu ka vutomi bya wena i ri muyimbeleri un'wanyana xiyimo xa wena hambiloko xi tsakisa valala u nga lahli thawula kambe yimela Yesu a nghenelela yimela Yesu a fika pfumela Yesu a fika evuton'wini bya wena pfumela xikwembu xi ku tirhisa i marito lani ri na wona namuntlha ku a swi na mhaka ku xiyimo xi nga va xi tika njhani pfumela Yesu a nghenelela evuton'wini bya wena
ku humelela ka we ku ta va loku tlakukeke. Valala va we va ta hlamala i ta ku dekela etafula emahlweni ka valala, ku vula ka Davhida laha ku yena i murisi wa mina. Pfumela Yesu a va murisi wa wena, xikwembu xa ku rhandza, Yesu wa ku rhandza n'wana mani, na mina ni ri sitholente ta na ku rhandza. May the Almighty God bless you in abundance. U nga rivali ku khongela n'wana le kaya, xikwembu xi na purpose hi vutomi bya wena. Hi mina for sweswi, shalom.